Long tuannya konlah siro murid yang hayo dak taat. Tapi long tuannya nalah jak buat tingkat alih ba. Adi orang wate long kalau viral-viral gino. Le biak-biak yang hana berehnya. Contoh ji sidro yang nan ji musliadinya. Putra kaji hinan. Kaji yak pegah ulama menolah. Yak pegah ulama medih lah. Putra kaji Kanji fikir mantang ma draw ji. Ayah draw ji ho le kah. Memang mesra ji. Tidak orang yang na etika. Kon lagi nyakai ji. Pasti ji sino ka kenong nya narkoba. Yang kekun tabe na. Nya kabrak ji. Ji ka kenong tabe. Jadi kon ngau ulama apa nya kenong tabe. Kudih rumah sakit kudih tamai ya. Rumah sakit kudih. Dia kudih suah tak rehabilitasi itu nah. Nyan. Jadi pegah dalam tinggal di Aceh. Orang hotel ku sedot. Tiap tabe ku sedot je hana mempok. Jiwa kena kau. Pegah je. Nya ngandung tanpa kau. Tengek ke nampak ke. Okey bacuk panah aku. Yang ka pegah Abu Mudi hana bereh. Ulama Abu Tu hana bereh. Nyandrau ka bereh. Bi Yahudi ka. Nyan tuah takun ka musliadi gile. Yahudi ben Nasrani. Nyan nan ka hino. Ka ingat. Nyan menyo hana ka piuh bak buat ke lagi nyan. Ka pubruk na ulama. Nyan 7 boh keturunan ke atau neraka. Nyan berkata pu. Nyo long kon hidro murid yang cara. Sama ade ba aku buat. Dro kelah yang cara enggak pegah fikah nyo fikah je ka hana bereh ulama fikah. Ka hana bereh nyo hana bereh je. Nyan. Putra kakak. Ma ke depan. Bi ka. Gak ngemadiong hana gak gero. Dan ngemadiong gak tadi. Lu katanda am kalau. Boleh tak nak merempak ngangka. Patah kah jino yang sebut ji ci pegah. Padum nai bayo le Yahudi kah. Dia lagi yang pegah ba. Bu boleh kah peng. Cok bak long empak. Long. Bak long cok peng. Nak tiga tanam lalau ru kah peng. Empak mak lagi yang pegah ba. Nya pegahnya yak heuy anak murid Abu Tu yang merempak kah? So kah? Ku Raja Salman kah? Kurang di Arab ini. Bibi Yahudi kah? Nyan berjino aju piu. Telepon ke dia ulama lah kema. Tak pegak ma ke buruk tadi. Nyan nak dengar? Nyan. Be sampai kah? Tengok 7 buah keturunan lan neraka. Nyan ka ingat. Nya hana je 2 le nan. Wo kena wajeh wo. Be tak ikut Yahudi nya nan. Nyan, be tak ka. Lagi nyan. Pegah haba cara untat kakak. Bik kah ram jadah. Jadi kiban deh. Nyo be terlalu emosi tak bi. Ji pi hana merempok. Jadi memang dong kepengen tak merempok ji memang. Timus dadinya. Klip tak kaku kubah ji. Nyan. Thang menyam merempok. Nah, aku nak bi si kuku lagi. Gua ke labah aku tu lak. Nak bertuh abah tumbuh punya. Nyan. Jadi kajian etno mentai deh. Tak mesti na ji connect julung langsung kan. Untuk berarti nak merempok patah ji pijut. Puai luar daerah nak lung per kenan ju. Dan bek tua-tua kepada sahabat-sahabat lu tuan, nyambek tak nak dengar nyan. Nyambek nak dengar ro negak pegahnya ulama caleg je yang kamu merusakkan akidah, kamu merusakkan iman. Puai depui mai je. Yang ka kreuh tak pegah haba iman hai. Tan tidro ke. Idange ketreun kamu form tak bagi iman. Nak jak beut nyambek pika imannya iman je. Alah hai hamjadah. Jadi nyo bek tua nak bagikan nyo betruk pak ji.
Nyan yang ku idam-idamkan nyo ji betruk bak ji dan ji beri connect lu. Jadi memang sayang yang phone ni ji memang kaji ikut Yahudi. Tak melake bawah Ta'ala benar petunjuk. Mesti memang ji ka kenong tabe, tak melake beri pio. Alanya lah mesti memang kahan sanggup untuk pio tamai rumah sakit. Tak lake sedekah bak urus-urus hino di Aceh ke sedekah. Nyan untuk dapur bak ji baik menan ni. Ya, hanya sekian tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah dah.